bikomeje kugorana tayari mu bice bitandukanye vya Side Kivu. Urugamba ruravuza ubuhuha nk'uko bigaragara n'imirwano ikaze high intense combat operations iri guhanganisha ihuriro rya MRDP twirwaneho ndetse na M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuwa gatanu kwigenekerezo rya 26 Kigarama mu gace kitwa Kiringe nyuma yuko higaruriwe kuri ubu rero hamaze kuba high ground elevated terrain ikaba rero ihamye ibizatumye umujyi wa Makobora muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo ibintu bihindura isura. Amakuru ari guturuka ku masoko yize waragaragaza ko imirwano imaze igihe iri kuba ndetse kuri ubu bigaragaza ko buri ruhande rushaka kugira ubugenzuzi ahangaha. Ikaba rero bijyanye nuko afite imiterere ya offensive operations ku ruhande rw'ihuriro rya FC mu gingabo za leta ziri muri defensive posture. Imirwano ikaba ikomeje kuba ongoing hostilities kugeza ubu harimo gukoreshwa ibijyanye n'intwaro nto iziremereye ndetse n'izoroheje. Imirwano rikaba ikomeje kugenda ibera mu misozi itandukanye. Ku ruhande rwa leta bari kwifashisha FRDC wazarendo n'ingabo z'u Burundi. Uko bigaragara amafaranga ya leta y'u Burundi irimo bakorera bikaba bigaragara ko kuri ubu bigoranye bitewe na enemy pressure biri gutuma ibice by'ingabo biri gukora tactical withdraw nkuko bigaragaza. Benshi mu basirikare boherejwe muri bice bari gukora ibizwi nka tactical withdraw berekeza muri Baraka kuko bigaragara ko aha urugamba rwabananiye. Aho Baraka amaze guhinduka logistics hub ndetse na Rio Base nyuma yuko Bukavu na Uvira higaruwe na M23. Biragaragara kandi ko hari hinduka rikomeye ya operational balance of power muri iyi ntara nkuko bigaragara. Ifatwa rya Kiringe rifite akamaro kanini mu bya gisirikare kuko hani high ni strategic high ground ikaba rero igena line of sight and fire control n'uburyo bwo kugenzura supply routes zijya Makobora ndetse no mu bice bikikije ikiyaga cya Tanganyika. Iby'ingenzi ndetse n'akamaro gakomeye iyi ntambara ikomeje guteza bijyanye rero no guhunga gukomeye aho abaturage bari gukora mass displacement bamwe bagahungira muri Tanzania abandi mu Burundi no mu mujyi wa Baraka. Bikaba rero bigaragara ko hari kugaragara FRDC iri muri retreat movement. Hari impungenge z'uko imihanda minini ishobora gufungwa burundu route interdiction bigahungabanya bikomeye ibijyanye na humanitarian access. Ubusesenguzi mu bya gisirikare baragaragaza ko imirwano imaze kuba iri kugenda izana ibizwi mu gisirikare nka expansion of the conflict theater cyase kwaguka kw'amakimbirane destabilization of the south front kwangirika gukomeye kumuhoraho hepfo ugana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi kwiyongera kwa ibijyanye n'umutekano muke muri aka gace kose k'ibiyaga bigari Great Lakes regional. Biragaragara kandi biremezwa ko umutekano ukomeje guhungabana nkuko bigaragara. Benshi mu bakurikirana ndetse n'abari muri ibice baratubwira ko byamaze guhinduka. Roko Informa aratubwira ko maginga ya byahinduye isuraho ihuriro rya FARDC bamaze kubona yuko nubundi agace barimo kagoranye cyane kuba batsinda M23 kuko M23 yarangije kubitegura kubera imisozi miremire bagiye bafata. Ubu maginga ya abirakomeye cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo bahinduye ingamba. Nakubwira yuko ubu ngubu bahinduye ibirindiro bikomeye cyane aho bita bibogobogo bagiye kurebera hamwe buryo ki bakwivuna umwanzi. Birakomeye cyane rero maginga. Icyo nagutangariza nuko ibintu byose bisa nkaho byahindutse ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nyuma yaho bamaze kubona ko nubundi M23 yaba yarafashe axe ifite ikivuze mu mirwanire ya Tanganyika Baraka. Bikaba bimaze kugaragara ko nubundi batapfa kuyitsinsura kubera uburyo M23 yari yafashe umwanzuro ukomeye cyane. Reka turebere hamwe bimwe nubundi M23 yari yavuze ndetse n'ibyo yari yakoze byateye urujijo ku batari bakeya. aba ni abamama 23 aho bavuze ngo vuba barava mu mujyi
ngo ariko ntago bapfa kuva mu mujyi gutyo gusa ngo ntago byakumvikana. Ubwenge karundura M23 yakoresheje byari uburyo bwo kugira ngo barebe uburyo aba FARDC bidegembya ndetse n'ingabo z'u Burundi zijanditse muri iyi ntambara, nubwo bamwe bakomeje kugenda babona ko ibyo barimo atari byo, bakaba bakomeje kugenda bumva ko bava mu rugamba nubwo bari ku itegeko rya perezida w'u Burundi. Ibi rero bikaba byaragaragaje ko AFC ifite ubwenge karundura ndetse ikaba yahinduye n'uburyo bukomeye cyane bwo kuba bafata umwanzuro ukomeye wo kurinda ibice M23 yagiye ifata. Nakubwira ko ubu ngubu patrouille isigaye ikorwa n'indege mu mujyi wa Goma, ariko magingo aya no muri Uvira umujyi bawuhinduriye imirindire ikomeye cyane, aho naho ubu magingo aya bazanyemo indege ikora patrouille kugira ngo barebere buryo ki iri huriro rya FARDC ritagabamo ibitero. Nakubwira yuko bafite umutekano ukomeye ndetse mu ibanga rikomeye, hari utudrone twajyaga tuza gushaka umutekano bagiye bahanura. Bigaragara ko M23 mu impinduramatwara aho maginga ya bakomeje kugenda bakora ibintu bitangaje, mu gihe twari twiteze ko iri huriro rya FARDC ryazanye abakomando aba special force bita abahibu ndetse n'abacanshuro bagiye batandukanye. Byari byitezwe ko bagiye gukubita inshuro iyi M23 kandi mu ntangiro bagitangira kugaba ibitero byagaragaraga yuko n'ubundi iri huriro rya FARDC ryigaranzuye M23. Birasekeje, biratangaje bitewe no kutumvikana kw'abasirikare, aho ubumaginga icyo nakubwira cyo isaha ku isaha nakubwira yuko n'ubundi bageze ikaremi, kuko axe yari ikomeye cyane ni Tanganyika Baraka iya Fizi Karemi irabiborohiye ku rwego rwo hejuru, kuko maginga nubwo bitari byatangazwa neza ko Baraka iri mu biganza bya, ariko ngicyo nakubwira cyo nuko n'ubundi iri mu biganza byabo, kuko n'ubundi ino Tanganyika Baraka utu centre dusigaye naka gasantre ka n'uyu mujyi wa Baraka gusa, uretse ko bashaka kuwinjiramo hatabayeho kuba irasana kugira ngo bangize ibikorwa aremezo. Mu mboni zanjye ndebesha amaso ndetse nk'uko byagaragaye mu ifatwa ry'umujyi wa Uvira, nta mirwano ihambaye yigeze iba, ariko maginga ya nyine nakubwira yuko isaha ku isaha nakubwira ko Baraka yafashwe iri mu biganza byabo. Birakomeye kandi biratangaje kuba iri huriro rya FARDC risigaza abasirikare bakeya, bamwe bakigira Karemi abandi bagasigara mu gace k'uyu mujyi wa Baraka abitsa ma campagne n'ubundi ni abasirikare bamwe bagenda basigara, kuko bigaragara ko n'ubundi abawazirina bo babiganje, akaba ari nayo mpamvu bajya bakora imyivugutanyo bakarasana bo ubwabo bisubiranamo bitewe no kudahuza. Ibi bikaba byaratumye ndetse bikanateza kuba n'ubundi batsindwa, kuko nakubwira ko igisirikare kiri huriro cya FARDC gifite ubushobozi bwo kuba byasubiza inyuma M23, ahubwo ni ukutumvikana kwabo hagati. Ndetse bigaragara nuko benshi buri wese aba ashaka kuba yayobora urugamba cyangwa yatanga itegeko, kubera ubwinshi bw'imitwe iri muri iri huriro rya FARDC ndetse n'abacashuro bagiye batandukanye. Bikaba byarateje ikibazo gikomeye mu mirwanire ndetse no mu bikomeje kugenda biba muri ibi bice. Nakutangariza amaginga ya M23 yahinduye uburyo bw'imiyoborere muri iyi Sud Kivu, aho yahinduye ingamba mu bigendanye n'ubwirinzi. Nakubwira yuko igisigaye ari ukukuramo ino Baraka, magingo ya niho hari hasigaye hambukirwa imisade ituruka i Bujumbura ikaza guha
FARDC ndetse n'ingabo za FDNB, ubu bikaba bigaragaye ko baba bagiye kuburizwamo, kuko nibamara gukuramo uyu mujyi wa Baraka birahita biba bihinduye isura, ku buryo imirwano hari bukore indege zizajya zituruka mu ntara ya Tanganyika cyangwa ya Katanga, kuko abaturage bo muri ibi bice bakomeje kugenda banganiriza bambwira ko bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse ubuyobozi bukaba bwaratanze ko ikiguzi cyose cyatangwa wasubiza inyuma M23 yahembwa bikomeye cyane, nubwo n'ubundi bahembwa ku rwego rwo hejuru. Icyo nagutangariza magingo aya, ubwoba ni bwose ku batari bakeya, kandi bafite ikibazo gikomeye kubera ko abaturage bakomeje kugenda bahunga, ndetse bamwe ubuzima burasa nk'ubwahagaze, kuko ntawe ubasha gusohoka, ntawe ubasha kugira ikibazo na kimwe yakwikemurira. Urumva ko ari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Magingo ya rero Baraka iratuje, abaturage benshi bashizemo muri uyu mujyi. Nakubwira ko n'ubuyobozi bw'iyi Sud Kivu bwarimukiye muri uno mujyi wa Baraka. Magingo aya ntaba bari kubarizwamo, bibereye Bujumbura. Icyo kikaba cyaratumye abaturage benshi batekereza ko n'ubundi ubuyobozi nabwo butifitiye icyizere. Bamwe muri bo bakaba barafashe umwanzuro wo kuba nabo bakwiyunga kuri M23, bise ko yaba ari umucunguzi wabo uje kubacungura, kugira ngo bazane umutekano mu bice bigiye bitandukanye byaranzwe n'umutekano muke muri iyi Sud Kivu. Yabaye isibaniro ry'umutekano muke, yaba mu materitwari yose agize iyi ntara y'amajyepfo, ikomeje kugenda igaragaza impinduramatwara zikomeye, ndetse abaturage batangiye kugenda abayoboka kubera bigaragarira mu myigaragambyo bakora. Ibi rero bikaba bigaragaza ko byaba ari ikimenyetso cyo kuba izi ntare za Sarambwe zaba zigeze ku ntsinzi, bitewe n'uko bitwara ku rugamba, ndetse n'uko bagiriwe icyizere n'abaturage bakomeje kugenda babibagaragariza bitewe n'imyigaragambyo bakora, bamagana leta y'i Kinshasa, bagaragaza ko M23 yabije kubarokora mu bintu bigaragara ko n'ubundi iyi M23 yaba n'ubundi yaramaze gukomveka cyane abaturage bo muri ibi bice bigiye bitandukanye. Nagutangariza ko muri iyi karitsiye bitama kampanye ariho abasirikare baba bakirunze ku rwego rwo hejuru, niho bari kugira ngo barebere hamwe buryo ki bahagarika iyi M23. Birashoboka, sinzi ko byabashobokera, ariko nta nubwo byabashobokera magingo ya, kubera yuko M23 yakoze impinduramatwara mu mirwane ndetse no mu mitekerereze. Ubu bure magingo ya birakaze, biragoye, kuko nakubwira ko urugamba ruri bukomeze mu ntara ya Tanganyika vuba bidatinze. Ndaba nkubwira ko M23 yageze i Karemi, mu mujyi ukomeye cyane w'intara ya Tanganyika. Ni naho ubuyobozi buherereye, aho nakubwira ko harunze abasirikare amabatayo atabarika, ariko bajya bavuga ko ubuno bwinshi ngo butagira umusururu. Ariko mu bigaragara abasirikare bari bafite imbaraga, ahubwo habuze icyo bita ubwumvikane bari kurwanya iri huriro rya AFC, kuko ngewe buryo nari nabonye comeback y'ihuriro rya FARDC yari yaje n'ingabo z'u Burundi ziricyaye, bari buyisubiza inyuma, kuko iri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bagufitiye abasirikare benshi rwose, ndetse bakanagira n'ibikoresho karundura by'urugamba, ariko bikaba
byaragiye bipfira mu kutumvikana. Nakubwira ko kandi ikintu gikomeye ari igikuba cyacitse mu basirikare baba barakatiye urwo gupfa abandi bakabica ku mugaragaro. Ibi bikaba byaratumye abasirikare bamwe babona ko n'ubundi nta cyiza cy'ubuyobozi bw'Kinshasa, bikaba byaratumye bamwe bakwira imishwaro bakanavuga ati turarwanira iki. Bikaba byaraviriyemo ingabo z'u Burundi kuba nabo bacika intege, ndetse bikaba bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ngayo nguko rero nuko bihagaze. Umukoro ukomeye cyane iri huriro rya FARDC ku buryo batangiye kugira urwikango kubera iba 23 uburyo yakoze akazi katoroshye. Yego ndabyumva Bwana Safari, kugeza ubu kubirebana n'abaturage bakoze imyigaragambyo barasaba kandi bakanagaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse binaba mu bice bitandukanye, bakavuga bati abazarendo bari batubangamiye, kuri ubu dukeneye ituze ndetse n'amahoro. Kubirebana na societe civile ni igiki batangaza? Societe civile cyo nakubwira cyo bamwe barumiwe, uziko benshi bari bahunze bari mu nkambi ya Zamongi, ariko mu maginga ya hari abari mu duce tutarimo imirwano ihambaye, za Kakomba, za Katembo, za Mahoso, utu ni uduce za Sibatwa, za Ruwako, utu ni uduce n'ubundi dusa nk'udufitemo umutuzo, aho hose ni muri teritwari ya Fizi. Yego. Na za Musambira, kuko ibice bisa nkaho birimo abawazarendo nyine, ni za Marungu, uri kubyumva? Yego. N'ubundi bari muri ibi bice byegereye umujyi wa Baraka nyine, za Kiniyekere, aha hose na za Mukanji hose, na Marindi na Mukunji, aha hose niho abawazarendo bakangitse. Yego. Ndetse bakomeje kugenda abateza akaduruvayi basahura abaturage, ariko mu bigaragara abaturage bamwe bagiye kuri opozisiyo ya ba 23, navuga ko nka 4% bari ku ruhande rwa ma 23. Yego. Kuko 50% nabo bagiye barahunze, bagiye bava mu bice bimwe, abandi bajya barambuka bajya mu Burundi. Urumva rero 10% nibo basigaye kwavuga ko bashyigikiye iri huriro rya FARDC. Urumva ko umubare ari mukeya cyane, kuko nakubwira yuko bamwe mu basirikare bakomeye bamaze kuvumbura ko isaha ku isaha bazatangazwa bakabamanika. Ni ibintu byateye ururondogoro, ndetse byatumye abasirikare bamwe bakomeza kugira urwikango ko isaha bahura n'uva gusenya ku mategeko akomeye ya Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi, aho bavuze ko umusirikare uzajya usubira inyuma azajya yitwa. Unanyemereye twahita tubihuza n'ibyatangajwe na Brigadier General Idi Kapenda, noneho twabibwira abadukurikiye, noneho ugahita nawe ukomeza utubwira n'ibindi, kuko Idi Kapenda yabigarutseho mu buryo bukomeye. Ngewe icyo nagutangariza kugira ngo tuzabone network za internet biba bigoye, ariko ubwo nimba hari icyo wabonye we wavuga, mba navuze n'ubundi ibyo mba numvishije hano kuri tele tuba turi. Yego, rero Brigadier General Idi Kapenda aragira ati umuhungu rugamba n'umwanzi w'igihugu. Umwe rero mu bayobozi bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ubutumwa bukomeye kandi butajegajega bugenewe abasirikare bari ku rugamba, aburira by'umwihariko abacika intege n'abashobora guhunga imirwano. Mu magambo yuzujemo ubukana n'ubwiyemezi, General Kapenda yagize ati umunsi nzaba ndi ku rugamba nta n'umwe uzemererwa guhunga
uzahunga si uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntashaka amahoro n'umutekano, ni umunyabyaha kandi igihugu ntikizamwihanganira ndetse ntikizamubabarira na rimwe. Ajya ni amagambo rero yatanzwe mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari birazwi kandi namwe murabizi ko imirwano ikomeje kugenda ikomera mu bice bitandukanye. Kapenda arazwi cyane mu mateka y'igisirikare cya Kongo, yongeye gushimangira icyerekezo cyo gukomeza urugamba rudacogora, asaba abasirikare kugaragaza ubwitange no kurengera igihugu nta kwinyigira. Ubutumwa rero bufatwa na benshi nk'igisubizo gikakaye ku makuru amaze iminsi avugwa ku myitwarire ya bamwe mu basirikare bashinjwa guhunga urugamba, ibintu abanyapolitike n'abaturage batandukanye bagaragaza nk'ubyongera ubukana bw'umutekano muke muri iki gihugu. Mu ntego ye, General Kapenda yashimangiye ko kurinda ubusugire bw'igihugu bisaba ubutwaro, ubwitange, indangagaciro za gisirikare. Ashimangira rero kuzanyuranya n'izo nshingano azabibazwa mu buryo bukomeye kandi akabihanirwa n'amategeko nk'uko biteganywa biri mu itegeko nshinga. Safari rero ngayo nguko nibyo General yatangaje. Ubwo nawe wakomeza utubwira n'ibindi ku zindi aksi ziri kuberaho ibijyanye n'urugamba. Magingo icyo nakubwira birakomeye cyane. Teritwari ya Fizi nubwo wumva aha kuri aksi ya Tanganyika Baraka hari imirwano, ariko nakubwira ko mu misozi miremire naho imirwano ikomeje irimbanije. Ho byagenze gute bwana Safari? nakubwira n'ubundi ku misozi miremire za Mikarati. Yego. N'ubundi ni ku ruzi rwa Rera rugabanya Mikarati na Mikenke. Yego. Ku batahazi naho hakomeje kugenda naho hari imirwano. Uru ruzi rwa Rera naho kubera yuko rwegeranye na Mikarati, kandi Mikarati ikabigabana na Mikenke, urwo ruratandukanya Mikarati na Mikenke. Yego. Nkaba nagutangariza ko ino Mikarati ari agace cyane kari karabaye indiri y'ingabo z'u Burundi. Yego. Amadubu n'intare bari babashije gusenya ibirindiro byabo, bari bakomeje kugenda bambansa baturutse kuri Puweze, aho n'ubu nabo bari babashwishurije. Yego. Ubu magingo aya naho imirwano irakomeye, bigaragara yuko n'ubundi izi ngabo z'u Burundi nazo zikomeje kugenda zisubira inyuma. Bigaragara ko n'ubundi byabashoreye, bikomeje kugaragara ko n'ubundi ubwoba bwabasaze ndetse imisazi iri kugenda icangwa kuri ayo madubu n'intare M23 yaba yafashe umwanzuro ndakuka wo gukomeza kumva ubusabe bw'abaturage, kuko numvaga abaturage benshi twari turimo tuganira bavuga ati M23 kuva abaturage bagaragara ko bafite gahunda, harimo ababashyigikiye, bo basaga nk'abacitse intege, ariko bakaba bazanye imbaraga nshya n'impinduramatwara bigaragarira buri wese ku mirongo njyarugamba. Kugeza ubu ku birebana n'igisirikare cy'u Burundi kubinjira muri iyi mirwano bashya, kugeza ubu bwana Safari wabitubwiraho iki n'iki kidasanzwe kiri gukorwa kuri ibi? Ikidasanzwe ni uko bo bashaka kugaragaza ko batariyo, kandi mu kuza n'ubundi baza ku manywa y'ihangu, baza bambaye unifomu z'u Burundi, bagera ku butaka bwa Kongo bagahabwa impuzankano n'ubundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Nicyo kidasanzwe kuko bo barashaka kugaragaza ko iby'impuza bigaragara ko badashaka kwigaragaza ko bari ku mirongo njyarugamba kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, hari gukorwa iki? Kuba batabishaka nyine nagusobanuriye, bo baraza nyine bagakora amayeri yo guhita bambara impuzankano za pasitese, kuko aho baruhukira n'ubundi bo bahita bakuramo imyenda yabo bagashyiramo iya pasitese. Bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi
abari kuzana abasirikare bari bamaze iminsi bari mu myitozo muri biriya bice bya Kibitoki mu ntara ya Kibitoki. Ayo niyo makuru nabasha kugutangariza, ndetse n'ingabo za Tanzania zaje ku munsi w'ejo bundi ndetse n'ejo hashize. Yego. Nabo baje gutyo bahita babaha uniform za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Bwana Safari watubwira ko abanyatanzania bamaze kuza barangana gute? Icyo nakubwira cyo bashobora kuba ari bataliyani nk'eshatu, bari muri bataliyani zigera mu 10. Yego, kugeza ubu ibice badeployinze murabizi? Abenshi bari Kalemi. Yego. Ariko maginga ya nani Baraka hari bake bahagejeje. Yego, Bwana Safari reka dusoreze ngacu gushimire cyane, ubwo urakomeza udukurikiranire ivyamakuru ugenda tugezaho izindi update. Natwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende ashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone.